I pozdrav svima ljudi, ja sam Gabi Pro Gamer i danas radimo, evo, danas ću vam pokazati moje Pokemone. Evo pogledajte. Znači prvi je Rainer, jako je slab, čekaj, samo da ga nahilam. Imam dva Insanes, to ću pustit u Lovrano ili negdje vidjet ću još. I mi ćemo isto napraviti jedan serijal za Pokemone. Ja Teo Games teže Žigolić. To. Ajmo još jedan push. Tako. Mu treba. Ne treba. Dobro. I vidite 10. level sam. Ja ću vam plavi tim. Evo možete pogledati šta imam sve. Evo. Tako. A ne to. To. Pokemon. Evo, znači prvi je Rainer, 716. Ja bi ga još evolirao, samo trebam, znači Eevee-a. Golduck. Mogu ga evolirati, Paverapat. Evo vidite. Ne mogu. Fero, vidite Ferova. Joj, ne mogu da Paverapat. Golbat. Njega je full lagano znači. Ili evo. To mi je samo Zubat. Evo ga Mr. Mime. Znači to sam dobio od 10 km. Znači to je shit. 293. Ali jako ga je rijetko naći. Evo. Pogledajte. Jako ga je rijetko naći. Eevee. Evo da transferam Eevee. Neću tog. Ako imam još nekog. Idemo sve. Znači ovo je Spalking, ako sam dobro pročitao. Dratin. Otapa, ne znam čitat. Dratini. Tentacle. Evo ga Tentacle. Što vam je. Još malo pa ga mogu evoluirat. Imam 36, ali treba mi 50. Tu imam još jedan da transferam. Transfer, yes. Tako. A kad čujete nešto tu, to je moj prijatelj tu, kod mene. Zato. Evo imamo ovoga. Psyduck. Znači to vam je evolirani evo ga Golduck. Evo ga Rhyhorn. Onda Venota. Venotan. Ne znam čitat. Jer Bože, ja ne znam čitat. Venonat. Ok, dobro sam. Onda evo ga Bellsprout. To je onaj cvijet. Evo ga opet ove pse. Paras. Tentacle. Psyduck. Nidoran. Psyduck. Sparrow. Poliwag. Clefairy. Bože. Clefairy. Poliwag. Psyduck. Zubat. Nidoran. Pidgey. Evo ga onaj evolirani cvijet, onaj Vep, Inbel. Sparrow. Znači to su, čekaj samo malo. Tu smo stali ko Sparrow. Evo ga Styre. Grovtel. Tentacle. Ratata. Eevee. Odish. Magnemite. Psyduck. Paras. Golden. Evo možete ga ovako vidjeti. Pidgey. Poliwag. Metapod. Paras. Vidley. Tentacle. Monkey. Evo ga Monkey. Clev.
Onda to, Tentacle Sparrow, Pidgeot, Dish, Krabby, Krabby, Vanotan, Psyduck, Poliwag, Metapod, Sparrow, Tentacle, Zubat, Fiddly, Pidgeot, Odish, Magikarp, ja kažem riba na suho, onda Caterpie, Caterpie, tako Pidgey, Paras, Fiddly, Tentacle i tako. Evo možete vidjeti, ne da mi se čitati. Geodude, sad ću vam pokazati ove koje nisam pokazao. Nidoran, ovo je tu, nije, ali drugši. Pidgey, Zub, dobro, to sam vam sam pokazao. Evo ga ovaj kon. Ponyat, Ponyat, ne znam čitam, ne znam zašto. Ponita. Evo ga Ponita. Onda Medli, to sam već rekao. Evo ga ovaj. Charmander. Da, to je Charmander. Da. Ja ne znam baš engleski. Onda Jigglypuff. Onda koga još imamo? Ekans. A prečitajte nazad Snack. I evo ga Gastly. Znači to su vam sve Pokemone. Imam 138 ja. Evo, ću vam pokazati tegove koje imam. Znači od 5K, 10K, 2K, 5K, 5K, 5 km, znači 5 km, 10 km, 2 km, 5 km, 5 km, 5 km, 5 km, 5 km, 5 km. Znači, imamo 10K, evo 8.6, još malo, pa će mi se otvoriti. I da, čekaj sam malo. Tentacle, imam 38. Ja ću još ovih izvan klipa transferat. I ljudi, vidjeli ste ove Pokemoni. I mi se vidimo sljedeći klip. Peace!